voin hi kumsang ni somni pathum June ni somni le paruk thotran ni ania Karthar kan lo chongkai le ta Rainbow Mizo channel clear tu le ngai thatu jongjong te Karthar lim taka mangturin du sakna chibai kan buk thau chau ani kan video min lut saka min lo thlir sak thrin tu te hei hi kan ngen du chawa thu thar kan ron pona hian ti sual pal kan nei chuan asiam thatna comment masaber comment chungbara hian pin posin ronda thrin ania tin kan thu thar pona hian update thar kan don point comment masaber ha chungbara hian update kan ronda tel thrin boka tin video han puan zarem chialote comment chungbara hian pin posin hriat tirna ronda thrin hani boka heng hi khongaya comment kan pek ma loen masathin turin kan ngen chau ani ole Manipur state boina kalmeka hian diplomatic timaila political level Meitei community tele Zo tribes right to indigenous tribal leaders forum te in beina akal chomek zela tuntuma Manipur state kan unau ten Meitei holaka harsatna anto wanga separate administration and demand chungchang hi zofa tamtak te hian kan social media rangtranga kan swetang hian an demand hi kan rachiang tok lo nin hriata social media platform rangtranga UT le autonomous district te Mizo ten kan sei rijing viawa ma se hei hi anthil phutani loti hi kan hriat chian atulina hriata total separate administration Manipur state sarkar laka akrang laka inrel bolna hi anthil phut ber ania Manipur state noya UTMO autonomous district mo hi anphutani lo ani voinpo hian indigenous tribal leaders forum ITLF the hian thuchu press release and sima Manipur chief minister and Biren Singhan offer achop chole tribal leaders tanan hian in biakna naitura ruam manna anei jongjong le offer achop chwa jongjong tepo Manipur state sarkar nen hian engma soidun tur kan nei lawa chuwang chuan Manipur state chief minister and Biren Singha rotnale offer anei jongjong hi azawain kan hnol vekani anti anthu chuai hian Manipur state chief minister le a cabinet rolten home minister Amit Shah tenena in biakna anei hnuwa khan kan mi le sa poisaina engma nei lo civilian ten nunna anchan bellea heibaka hian Amit Shah nena chief minister Biren Singha te anin biak hnuwa hian poisai lo civil mi puiten anthil nei tam tak te anchana heng thil thlengmek kara hian Manipur chief minister and Biren Singh nena muanna aum thaina turatana in biakna political solution zongtur hian engthilma soiho thei ani rilawani antibok ITLF te hian June ni somni panga thlenga confirm thei chengkwang taka anhriat thei chin tribal statistic update anaya chuan tribal lama he boina wanga nunna chanam to jongjong hi mi zale paruk ania tribal khuwa Meitei hoten hanateka hanbeina wangin tribal ta chena mun thingtlang khuwa janhile pakhat chat chu hal chiat ani to boka biakin le rongbol tu te anumna kuatar hal chiat hi jathum le somnga panga om to boka displaced person santi hengin le lo han hal chiat tak chena mun tur nei lo anumna mun tur han siam saka relief kema om tele mipui internally displaced people jongjong hi anvain mi singli sangkhat jali somnile pangalai antling to bok ani tichuan hetianga Zo tribes ten nunna chan han nei belme ka wangle chiat na chifrang frang to bela in sanga chungjat hal chiat ani to boka wang hian heng thil jongjong hi tharum thona wanga thil thlengte ania chu wang chuan a point poimo lai Meitei hoten ena hunrei tak cheng ho thailo din munchu kan thlengme kani Manipur state chief minister and Biren Singh thil sualtia poi khoina lian tak nai Zo community te ahuata wanga tharum thona hacho chhowang hian Zofa tribal ta chuan a hlop hlopin thi na kantoka ahu hawa in thana genocide chu athlengmeka chu wangin monom thaina turatana malak lok na tur thil hi engma tuna chuan aum thailawa tribal jongjong tele
Meitei community chunga mithen khat engemazat ta chuan and Biren Singh leadership noya Manipur state sarkar dinglai mek laka hian rinna anhat ngam tolawani antibok ITLF ta hian Indiaram chunga dinmun sang tak tak cheltu mikrang krang tenen in biakna kanlo nei toa chungzinga chuan Union Home Minister Amit Shah po atelani hengin biakna kan nei na hmuna te hian zo tribes ta chuan kan o zong choin kan demand te hi chiang takin kan puangzar toa zo tribal te tronga MLS som omtele kan community a social organization group frang tenen in telcomin political demand kan siam hi chiang takin kan threatir to boka asang lakin Manipur state sarkar lakatranga in rail bol na hi kan thil phut chu ani anti chuwangin central sarkar po hian athai angarangin boruak monom jok athen thaina turin political demand kan siam hi minti hlotin sak thuai hi angayani antibok ITLF in thuchua an siam atanga halandan hi chuan Manipur state sarkar nen hian engin biakna ma hi andulova central sarkar nena in biaka Manipur state sarkar nena in kung kaina pakhat ma omlo total separate administration hi until phut ania heta hian nget takin anlading jalani ti hei hian anem nget ani tichuan zofa kanunau te hi ITLF noya hian in thlungkhom nget jalin tuna hian in thurwal takin ankal chhotan mek nein ahriata Manipur state chunga Pherzol district hi boina achhotan tiratang khan tunthleng hian Virgin Hill district tiasoi ania chumiom zia chu tharum thona hian he district chung hi voikhat ma alanghong velova meitei hoten tharuma han beina po hi anla tonglo ani mase Manipur state Hill district mundanga anu nauten har satnale chena tam tak anto wangin Pherzol district hian malakna lian tak mai han neita kan thudon naten report anpek dan chuan he malakna hi demonstrator tele mi puite malakna ni tin ansoya Pherzol district hian indigenous tribal leader forum ITLF tachu anjam thu anpuanga hebaka hian ITLF noya United Tribals Volunteers UTV chu anjam thu anpuang jarbok ani Virgin Hill district tia ansai Pherzol district chunga hian heminua malakna tam tak anai chunjam ngala march ni thuma boina ha chotan tiratang khan hunrei tak chung Pherzol district chuan o chualowin ngoi anchua mase topa chuan lothai lovin mass demonstration chu kalpui hania kuki mar zomi mizoten separate administration Manipur state laka inrel bolna ranglak demand an siam chu an thlopani ti an pongjar boka tichuan hetiang thil hathenta ka chuan Pherzol district chunga Churachandpur demo Manipur demo injek jongjong chu tire veka paibo vek ania sarkar office rang te zirna inle welcome gate jongjonga Churachandpur tile Manipur ti injek jongjong ta chu nore vek ani boka tichuan hengaya hian Pherzol district Greater Mizoram tin da ani ta vek ani Tren khatten kan hrethiam lo mai thaya Churachandpur ti hi engwangin ngen nore zofa te hanchen khomna munani ti kha kanril ruwa alawam mai thaya amaro chu zofa ten Churachandpur hi aming anphuadan diktaka chuan lamka tiania kanniu sapo hian Churachandpur tia ronsoi lo hian lamka tin atamzo ka chuan soi ania mase India media in thuchua ansiamte kanron lelin hian Churachandpur tia han report anga ron report chang kanai ve chau ani tichuan Pherzol district a hian malakna chu kalpui chunjam zel hanita heng mun rang Pherzol te parbung te tipai muk tele mundang mun thren khata Manipur state forest department office ta chu ti chiat vek ani bokani hei po hi engwangin ngan ti chiat ti rilruwa awmai thaya amaro chu Manipur state sarkar hian Hill area kan unaw te hi no chuana turin an chena mun thingtlang khotam takta chu reserve forest land na apuang ta heiwang hian Manipur state sarkar hian heng reserve forest apuana tanga no chuak tur hian malakna lian takin akal puizuya chuwang chuan he thila Manipur state chunga malatu le thuchua siam tu lian ber chu environment and forest department te hi hanni wangin
Pherzol District chunga Forest Department Office lian zual ta chu ti chiat vek anita ani tin hei baka hian Pherzol District chunga khorang sanga sarkar office te school tele mundang mun poimo then khata meitei ho tele vai ho ten an phuasak churachan purtia anjiak tele Manipur ti injiak jongjong te anti rena mun kholian zual ta chu Pherzol te parbung te lungthulian te senvon te rovakot te taithu te parvachom te leisen te sipui kon le tipai mukbaka sarkar office lian zual omna le welcome gate lian zual omna khodanga te po hetiang hian malak ani bokani hetilai hian daily hanin report anpek dan chuan Nagaland capital Kohima khopuya mipuitam tak pungkhomin nizan Sunday jana khan Candlelight March annaya hei hi Manipur state ta tharum thoa inti boina chu zalena le muanna alo thlen thaina turatana an malak na ania Kohima khopuya Candlelight March naitu ta hi an vain Christian hanni tila kan soisualom love he program bot saitu ta hi Kohima Baptist Pastors Fellowship ania Convention Center Nagaland Baptist Church Council NBCC noya ani Candlelight March naina hian thujiak engemo hankenga heng an thujiak te hian ako berchu zalen le boro khadam thak jok Manipur state ta athlen thaina tur hi anthil du berchu ania hetianga program han manna hian thutam tak soi ania Manipur state sarkar le central sarkar andem thu an soilang boka aming hi kanlam diklomai thaya NBCC General Secretary Reverend Dr. Jalhau ki ho chuan boina choka wang hian mipui tam takin hliam na tak an tur meka an hliang tuam dam na tur hian Manipur state sarkar emo central sarkar po hian malak na serious takin engma anei lawani ati kan unaw pale kan unaw nu takianga hian nget takin kandingani ti chu ti lan ani thaina turin community pani te inkara boina chuak mek hi topsan turin kandu takmewa chungko tam takten an mangai te an chana chungkwa an mangai tak tak te threnta te chu kan tor puin nunna chanta te hi kan leina tak jata boina hi hunrei tak chung akal towa boina lo chua chan dik tak hi chui chiang in Manipur state sarkar hian omjanai taka mala metmit turin kan phuta Manipur state chunga community zongjong te hian protection ven himna inang tlang han nei hi kan phut bokani ati daily han thian answer ju dan chuan hetianga Nagaland Baptist Church Council MBCC noya Kohima Baptist Pastors Fellowship 10 Candlelight March chanai na hian mipui tam tak an pungkhoma bati an chia trong trai rolna te han nei bokani tin han report ani chanchin kan bot sailai thleng hi chuan Manipur state ta hian tharum thoa in katon na le in beina thleng thar haum lo ni na hriata mase lian jok ka tharum tho in beina hi thleng thai mai din munai ro chuan an ting rang thung ani tin kanu naw zofa ten Greater Mizoram ti antar chungchang tele separate administration han demand chungchanga hian Greater Mizoram hian atum ber nielang chu Mizoram state sarkar nena inzoma rural na pakhat noya kan omlam hi akok lawa tuna kan unaw zofa ten anlua chin area hill district rang te hi Mizoram state aya halen joka wangin heng hill district chunga hian anma nia rowin rela separate administration han demand hi ahlotling chuan Mizoram state ai hian halian jok dona ti chuan Greater Mizoram tia hansoi hian Mizoram lian jok tia ansoi na ani deuh berome hian demand phena hian thilin phum tam tak awma separate administration han nei thaina tur hian kanen jiao rang te hian kan thopani ti lantira kan unaw te thlawang haunan hian protest voi khatpo ko alani lo boka kan politician te point party in bainale party ham thadna tur ansoi number bok ani Mizoram state chunga political party rang te hian kumina in than pui kan nei tur hi an focus in malak na an nei malu tup vek nein hriata kumin kum toblama hian kanin thangdon chau ania mase candidate tur te an puangnual to hloma rural na le thunai na ringot in chua boilo hian kan unaw zofa ten harsat na anto meka hian anril ru peturin Mizoram state ta sarkar na chalmek tu MNF party le party dang opposition party rang te kan ngen tak meu ani
ชุดเตียงบกินกัน NGO ครั้งแต่ก็ครั้งช่วยตูแต่ปนโอกันชัวฮีอาหุ่นโตลเฮียเบียกินตั้มตักคริสเตียนเต็นปะเทียนกันเบียกนะจะตะกะกันวันชินจูจะทุ่มจวงจัดไม่อันฮัลเชียไม่เตยฮินดูคัลฟิลเฟียปอลอารัมไบเต็งกอลเต็นครอสอายาอันเฟล็กเตอันตาร์บกาเฮ้ยฮีกันสาขรวยตูกันปุยเทียมเตปอเฮียนโออันชวนตูรอมตักนีนอาเรียตัว bloodline ขัดกันเจ้า tribes ปุยเตอันนี้ bloodline ครั้งได้นาการันสเตทลำมัดงอันมาลักนะกันเรมัสาฮีเจ้าฟาเตตันเฮียนอัตลมทักินอาจาทักเลนอาเรียดบอกโอเลขัดที่จงข้าตุนรุมตานรีพอร์ตกันบดใส่ไทยเตนี่เลพอดเสละกันวิดีโอเราทิร์ตูกัน channel และ subscribe เราจงแต่ขันคงไงมีเรา subscribe สักเจลตูรินกันส้มเจ้าติดชวนเราเน้นกอลทราวละ rainbow มิโซ channel เฮียนจันจินทาร์ดังเน้นดัมตักินกันอินตงเล่เท่าโดนีย